za ljubav, žrtvu i nesebičnost ove majke. Ovog 8. marta hajde da se ujedinimo i da zajedničkim snagama olakšamo njihove buduće dane. Sve sam se borila da im ne dođem, da im nemam da jedu. To je to. A bilo nekad i bilo i to kao. Branko se sam i umi, opere, ume damu, znaš i sam ja ovo kupam, Žarka kupam i sve kao malo, sve kao bebu, eto. I nažalost ostala sam sama sa njima da se borim. Koga voliš? Puno. Koga? Tebe. Gledaj. Gdje taj? Slika. Slika.